Zdravo bliznici, hajde vidimo vaše energije za ovih nekoliko dana. Nemam prazne karte ako vam se ništa ne dešava. Javite se na privatno da vidimo zašto se ništa ne dešava. Hajde vidimo. Odlično vreme za seks ili za avanturu. Usudite se za nešto. Da vidimo šta je to sad. Šta se dešava? Dva pentakla. Paž mačeva. Vitez pentakla. As mačeva. As štapova. 8 pentakla. Moguće je da, na primjer, ste imali nekoga na blicu u životu, da li je bila komunikacija ili je bilo nešto što nije uspelo, očekujte povratak, verovatno su društvene mreže u pitanju, vraćaju se, tu je vez, glas, ajmo i ovo nanovo i tu je moguće ili seks ili avantura ili novi početak i mogli bi se tu zglaviti sa 8 pentakla. Karta pravde, možda imate posla sa vagom, ali može biti bilo koji znak, krajica mačeva, 4 mača, u prošlosti ste bili ljuti, i sve je bilo jasno kao dan, tako se bar činilo, ali karta sveta, nešto novo se pokreće, ali na primjer ako ste vi bili ljuti, na primjer društvene mreže, ako oni ne mogu da dođu ili nisu mogli da dođu ili se nisu javljali ili to će i dalje da se ponavlja. Onda imamo kralja pentakla, to vrijeme je likvidno, ovo mogu biti prošle energije, može biti sadašnje, znači u tom ste modu. Kralj pentakla, 9 pentakla, karmički točak, vitez mačeva. Šta je reč ove osobe, na primjer? Bio sam tamo zato što sam morao, bio sam s nekom zato što je bliža. Znači nešto sam morao za svoje dobro da uradim. Ako su u braku, ne mogu se razvesti, moram ostati tu, jer to je prosto tako. Karmički točak, vitez mačeva, paž pehara, 8 šapova, posljednja odluka, karta maga, 10 pentakla. Meni se ne sviđa energija ove osobe. Sad, na primjer, ako ste sami ste zato što su vam ovakve prilike. Meni se energija ove osobe ne sviđa zato što je jaka na rečima, a ništa ne preduzima. Puno obećanja i onda kao da ništa nije rekla, kao da se ništa nije desilo. Ako ste sami dobro, još ste sami, ovi ljudi što rade za svoje dobro. I kupuju vas u ime prošlosti ili svoje ili vaše zajedničke ili... Ovo su samo primjeri, vi sami znate ko je vama sad u životu i šta se dešava. Ako nemate nikoga, nemam prazne karte. Nešto mi nije pametna energija, daj da vidimo da pokrijemo karte. Pa da vidimo što će se tu dešavati. Ovo je drugi krug, kao da čitamo ponovo, ja? Povezujemo iste karte. Dobro. Šta pokrivamo? Paž mačeva, karta pravde, karmički točak, vitez mačeva i posljednja odluka. Šta god da je ovo prošlost, sadašnjost ili vam takvi ljudi prolazi kroz život, morat ćete se zadržati još neko vrijeme u ovim mislima, u ovoj ideji. Ali svakako je prekid ili sa ovom osobom ili sa ovakvim načinom neminovan, zato što će morati stvari na čistac i od vas zavisi kako će se vama život odvijeti dalje, čekajte se vaša posljednja odluka. Dobro, uvijek ja kažem, oni kojima trebaju lekcije, ostaće u ovakvim stvarima. Sa pažem mačeva, 7 mačeva. Sukob u vezi ljubomore ili špioniranje na mrežama ili je neko video vaš telefon ili vi njihov. To je, čini mi se, prošlo sa tom osobom. Ima možda veze sa mrežom. Na kartu pravde ljubavnici 6 pentakla. Da li vam ovo zapravo treba? Dobro.
to je ono pitanje da li ja da se vraćam uopšte na staro, šta mi to treba? Ili da li da ja opet primam slične energije u život, šta mi to treba? Karmički točak, 7 štapova. Vitez mačeva, 10 mačeva. Ako biste, na primjer, ostali ovome ili ušli u ovo, stalo bi vam tih 10 mačeva bilo nad glavom. Nikad početak, uvijek kraj. Nikad realan početak, stabilna veza, javna veza, brak i tako to otpišite. Sa karmičkim točkom i 7 štapova. Ove karte su mi jako čudne. Kao da on ima nešto što daje drugima. Kao da je čovjek, na primjer, željan pažnje ili šta će narod reći, šta će ljudi reći. Posljednja odluka, vitez pehara. Ako biste vi, na primjer, odlučili, evo ga, štaponja. Ako biste vi odlučili, na primjer, da presečete ovu priču, pojavio bi vam se neko s kim bi to bila avantura i s kim bi onako bilo dosta zdravije i bolje. Znači, na vama je odluka. Ovih dana moguće da vam, ako je ovo vaša stara priča, da vam je ušao u život možda mlađi muškarac vodenog znaka, sa njim je ta avantura. Ali prava avantura. Ne ono seks za jednu noć pa sutra plačem, nego prava avantura, nešto novo. Dobro. Znači, da li imate priliku za novo, imate priliku za novo. Ali ste zaglavljeni ovima starima, neki od vas, mnogi od vas. Savet, paž mačeva, 10 pentakla. Prerastite neke stvari jednostavno ili u sebi ili u drugima. Zapitajte se šta to ponavljate cijelog života i zašto vam se takve energije konstantno vraćaju. Šta treba da menjate. Dobro, ajmo ovu jednu karticu za kraj. Vi ste na putu promene zapravo i to je upravo ono o čemu pričam. Samo je na vama s onom kartom posljednja odluke da odlučite kada ćete da krenete. Kada ćete doći sebi, je li tako? Ajmo, poželite jednu želju. Proročanstvo ljubavi, odgovori na vaše pitanja, vulkan izdaje. Vaga vam je izašla, znak vaga. Znak koji predstavlja pravdu, savjetuje da pružite drugu šansu. Ja bih rekla da možda date, ako je prošlost ili neki kreten, neku šansu da biste vidjeli ko su zapravo. Ali više bih ja ovo rekla da je pružite sebi drugu šansu. Znači, ja opet živim. I ajmo jedan savjet. Dizgram, ovaj put biram sebe. Kako je zgodan ovaj lik. Mislim da je gej. Lep je. Laguna izdaje knjige njegove. Putuj, svet doživi, vodi ljubav, u muzici i hrani uživaj. Živi kada ćeš, ako sada nećeš. Eto vam ga. To je ta avantura koja miriše. Doviđenja, bliznici.